Look, uyabona lento yokuthi kakhulukazi khona lapho ku social media. Khumbula ukuthi ku social media wonke umuntu ufuna ukuziveza iside lakhe angathi the best. Uyabona? Abanama muscles nje njengana ufuna ukuveza wona abonise ukuthi hey mina, uyabona? So leyo nto isicreate ipressure eningi kubantu umuntu ethi mebheka ku social media azijudge ukuthi mina uyazi angenjeni abantu vele baqamba amanga abantu ku social media, all right? Umuntu anza ngathi hey mina ngenza ama round angaka, hey umuntu wami wenza kanje kanti bayadayisa. Uthola ukuthi kunento abayidayisayo ethi because ngisebenzise ukuthi awungibheke ukuthi senginja product ayipusha. Okay, so uyayibona ke leyo nto isiyenza lo omunye umuntu engasazithembi yena useyazinyeza ke manje. So uyabona ke lokuzinyeza ilapho umuntu esebona khona hey kusho ukuthi nami ngiyayidinga ukuthi usegijimela leyo nto. Now uyabona and ukukholelwa even if into Mshengu, by the way, even if into akukona ngoba isebenza kakhulu lokho nje kuphela ukuthi wena usune confidence kuleyo nto ukuba kwakho ne confidence nokuthemba entweni kukodwa nje kuzokwenzani kuzokwenza ukuthi ngesikhathi confidence inyuka ixhala liyehle. Sike sikhulumeke sinawo ukuthi ixhala lokwenza kumdavazi iyona into enkulu egcinezela abantu besilisa ngoba uba nexhala lokuthi hawe mama mhlambe ngengilast hawe mama ngizosheshe ngiqede hawe mama mhlambe lo muntu akangizwa nje kahle mhlambe yabona. So lelo xhala lilodwa lenzani ke manje selenza ukuthi igazi sile ngqondweni manje alisayi kumphambili then induka isasebenza. But the minute umuntu esezithemba ethi hayi ngiyazazi ukuthi ngiphuze lento thola boka amanzi nje kuthiwa i-placebo effect leyo nto sibiza kanjalo sodokotela i-placebo effect. Uthola boka amanzi nje lento akade iphuzile ngoba usethembile lokho wazitshela lokho yena kwingqondo yakhe and ngempela nomzimba wakhe uzobehave ngaleyo ndlela egcina ususebenza umdavazo wakhe. Okay, mhlambe ngaphambi ukuthi sithathe abalaleli dokotela wakwakhuluma ngako ukuthi leyo yokuzethemba nezinkinga esuke zikhona kumdavazo ngoba isuke ikhona inkinga ebivele ikhona siyasiraunda kuyo inkinga lokho kwenza ukuthi sigcine sesisebenzisa ke lezi imbizi noma sizama ukuthi kodwa ngiyafisa ukuthi sike sibheke leyo cleanwa komzimba nje ngiziklinele umzimba wami ngaphandle kokuthi ngibheke ukuthi ngizoperforma kanjani kumdavazo kodwa nje leyo ukuthi kufanele ngihlale ngiyiclean lezi ukusebenzisa zona ke imbiza lezi zesintu kuhamba kanjani. Iyazi abanye bakholelwa chatheni njalo nawe uyachathana kakhulu. Uyazi sathi sikhula uyazi nje nawe Mshengo obaba wehlale ethi hey nginehlanzi mina sami ngizihlanza ngayo imezizwa umzimba angathi nginenyonka ngathi umzimba wami uyasindwa igazi lami alihambi kahle abe nomuthi wakhe awazi amba azigawulele yena akahambi ukuthenga ibhodlela lomuntu kodwa uyawazi lo muthi wakhe awusebenzisa ayawugcobayo azichathe ngayo azikline ngayo aphalaze ukuthi uyakholelwa lapho ekuphalazeni enzele nje ukuklina umzimba because kubaleke kakhulu ukuklineka komzimba because akakhulukazi manje ukudla esikudlayo kugcwele ama chemicals ekudleni siphuza amaphilisi chronic medication siphuza amaphilisi esithi ama vitamin kanti kwawona lo maphilisi lawo ama chemical kodwa sithi sifuna ama vitamin. So uyakubona konke lokho ngcola ukudla esikudlayo ama fast food kugcwele amafutha zonke lezo zinto ziyahamba zifike lihlale egazini lethu siziyalijiyisa igazi ithi noma ithi efuna ukuvuka ke manje induku isindwa yile gazi eligcwele zonke lezi izinto i-acid amafutha amaphilisi zonke lezi izinto masivela induku ithi mivukile ivela isheshe ikhathale or isheshiwe or ingaqini kanti inkinga ayikho bandla kuyona induku inkinga ikuphi ikule gazi leli okumele induka ngabe iyaliphakamisa. So ukuziklina umzimba wakho futhi nakhona Mshengo ziklinwe ngebeat angabi ukuthi wena njalo mana ngoba if ukuthi uyabona wena ukuthi njalo then sokuyinkinga leso kuyiproblem akona ukuziklina uyamaintain manje lapho wena kuze umzimba wakho uphile kanti usuke uziklinela wena kuze umzimba wakho ukwazi ukuthi uzenzele lokho awukade udalelwe ukuthi awukwenze normally ukwenze ngokwemvelo. Khona ke mlalelo khoza fama ke sigijime edokotela siqale ngabo la kulayini nangokuqala usokhozeni ebusoko sawubona siphilile thina mfeni yandiza wena unjani? Dokotela ngalento ukuthi ebengisathi ukubuza ukuthi awungozi njengoba sikusebenzisa amaphilisi kangaka abayiseqile ngamaphilisi
akunamngozi omkhulu ukusebenzisa lezi imbiza lezi okuthiwa zi-boost ukuthi induku le ingakhathali watshwayo ngoba into engibuke kakhulu kukhona othola ukuthi akusathi indaba ngenxa yamaphilisi ukuthi i-disaster ayenze igazi lejiye ngabe kukanganani ukuthatha isiphathisa noma sakuselisa na uyedokotela. Okay baba, now imbiza always usakhona Cha ukuthi uzalele emsakazweni. okay uzalele emsakazweni. Now kunomngozi obukhulu lengithi obukhulu uma uzosebenzisa imbiza or uzosebenzisa noma esiphi nje isikhathazi if kuukuthi wena usebenzisa number 1 amaphilisi kakhulukazi enhliziyo. Alright, kunomngozi obukhulu ngoba khumbula lokho if usebenzisa amaphilisi enhliziyo kusho ukuthi lenhliziyo yakho isihamba ngale wash lephilisi manje. Kodwa manje wena usuzosebenzisa lesikhathazi esithini esithi hliziyo phampa ngalendlela engifuna ngayo wena kuze ugijimise legazi ligijime liyogcwalisa umphambili wami kuze uvuke. So uyabona ukuthi sukuyabanga lokho kokubili ngoba lephilisi leli lizocontrol inhliziyo ukuthi inhliziyo shaya ngebeat ethize. Kodwa wena sufake lo muthi lo othi hey ngifuna umdavazo mina. Hliziyo shaya work overtime wena manje ngaphezulu kokwenza. Ukubone nakuma movie in fact abantu abadala uthola umuntu omdala othandana nentombazane encane kuyafihlwa nje phela ukuthi uma eseshonile ukuthi ushone ephezulu kwentombazane ivele yami inhliziyo and most of bona abantu abadala bathandana nezingane ezincane othola ukuthi ubulewe amaphilisi lawo omdavazo kusuke kwenzekeni kusuke ukuthi kuvele yami inhliziyo ngoba inhliziyo sikhathele manje okay. But no sengisho ukuthi normally inhliziyo isikhathele kodwa usesebenzise lezi khathazi ezide hayibe wenhliziyo gijima manje wena gijima ngale speed igijima kakhulu iziphume esporeni inhliziyo masivele iyami inhliziyo. So kuze ngiphendule imibuzo yakheke izinto uma uzosebenzisa imbizo kufanele ukuthi ube careful if ukuthi uyaziphuza enhliziyo number 1 of course awe BP ngoba khumbula blood pressure futhi alright ngoba phela ufuna ipressure wena igijima yendukwini kanti lephilisi lisho kunye mhlawumbe okay iphili if ukuthi mhlambe amaphilisi isifuba okay but into yesifuba ke nakhona sihambisana nenhliziyo uma chest pain njalo njalo alright izinso isibindi alright kodwa kakhulukazi izinso ngoba abantu besilisa abaningi bayazi ukuthi izinso maphathwa izinso nomphambili akafuna ukusebenza kodwa manje if wena wanenkinga yezinso kodwa manje usebenzisa lento ukuthi uyaziforce ukuthi izinto azisebenze uzibona ukuthi uyazibulala even worse lezo zinto. And by the way kukhona nawo amaphilisi ke manje ngikhuluma ngawo not necessarily imbiza lezi zokuvusa ekameleni kwabanye zenza inkinga yokuthi ugcina uphathwe iqolo nama body aches njalo uyabona gcina ke of course uthi mase ulisebenzise kakhulu umzimba wakho usakwazi ukuresponda normally ngendlela odalelwe ngayo usuhlala ufuna lona leli philisi leli or yona lembiza ukuthi uyisebenzise but nje kubantu kakhulukazi mhlambe ngixwayisa abanenkinga enhliziyo if uthatha kunento esithi ama nitrates don't you ever uhlanganise imbiza noma into yesikhuthaza sekameleni if wena usebenzisa amaphilisi lawo enhliziyo enalento esithi thina ama nitrates futhi ube careful futhi ungahlanganisi futhi imbiza notshwala. Okay, if uthatha chronic if kune noma yipi nje imedication yakho chronic uyithathayo basobha ukuthi wenza izinto ukuthi zibe worse futhi lapho. All right, asithathe kunye la dokotela usakhozini sabona siphile thina bhuti wami kunjani ku yebo njani yebo dokotela nginenkinga la mina ngishaya i-black label and so ngiba nenkinga ngingaqala yebo unenkinga yokuthi ungafiki kuvuthondaba umuntu wakho unenkinga yokuthi nawe awufiki kuvuthondaba uthatha ubhiya yeah
yena uyafika kuvuthondaba umuntu wakho wena oba nenkinga yongafiki khona. Okay. Awulalele emsakazweni nangu Dr. Zophendula. Okay. Uthe uthi unenkinga yokuthi yena akafike kuvuthondaba kodwa umuntu wakho uyafika kaningi. Lokho kwenza ukuthi uma ngabe belapha kumdavazo adonse isikhathi eside ezama ukuphanda phela ukuthi akafike ekushayeni induku. Lokho kwenza ukuthi azakhale lo owakwakho ukuthi kanti ikhala nini insimbi. Ngoba kuyena owesifazane usuke esegide kwageda impela kwajatshulwa kaningi. Yes, all right. Now, you see kumuntu wesilisa oba nenkinga yokuthi uyena ongafiki kuvuthondaba, all right? Yini engaba inkinga? One, asiqale phezulu engqondweni. Number one, can be a problem either emotionally kune stress adlula kusona, mhlawumbe even emotionally akaconnect nalomuntu lo anaye, so imizwa yakhe ayifiki kulesa sicongo yemizwa. Yes, induku ivukile phela ngoba lento chemical wayithinta iyakwazi ukuthi vele izivukele. Kodwa if kuukuthi kunento emgcinezelayo yena engqondweni yakhe, even if leyo nto ibanga ukuthi nje kunongathembakali kunongahloniphani kulobudlelwane, zonke ezinye izinto ezingam-affecta lo, okay? If kuukuthi mhlambe kwayena usebenzise kakhulu ezinye izinto, utshwala, one of the things engase imenze lokho ukuthi khumbula phela utshwala isidakamizwa, so nayo imizwa ukuthi ugcine kufikile kuvuthondaba iyakwenza ukuthi kudelay ngoba ufikile sasicongo semizwa ukuthi uzugcine uzwe lobo mnandi ukuthi lento imnandi lento, okay? Kune medication ayithathayo kakhulukazi medication ye depression esihambisana nengqondo, okay, or epilepsy njani medication nje ezohambisana nengqondo izokwenza lokho. Kune ma-nerves, khumbula ukuthi kuze ufike kuvuthondaba fanele uzwe lobo bucongo bobumnandi umuntu wesilisa kokuthi sengifike i-pressure cooker isifikile lapha kumnandi. So if wena ufike kulobo mnandi kundikindiki nje kuwena, whether ingoba uconnect nalomuntu or whether imizwa yakho is not make sure ayifiki kahle, whether inkinga ukuthi imthambo yakho inenkinga unenkinga yashukela, so awubuzwa kahle ubumnandi, uzoluqhubekile nje ungazuza ufike wena kuleso sicongo sobumnandi. But depending on the age yakhe, kunabantu besilisa othola ukuthi sebejwayele kakhulu ukushaya indlwabu, right? So induku isijwayele ipressure ethize, again stimulation le yokuthi sengijwayele ipressure ethize mina kuze ngifike kuvuthondaba. Manje if ngingaphakathi kwinkomo, inkomo ayingibambe njengemino yami njengesandla sami, so egcine elenzile lo muntu angazazi afike futhi kuvuthondaba kanti inkinga yiloko, so akasekho sensitive ngaleyo ndlela ukuthi ezwe ubumnandi nokushisa okhona ngaphakathi kumuntu wakhe. Nabasebenzisa kakhulu iporn futhi izokwenza lokho ngoba iporn phela imfundisa ukuthi kumele ngamuntu wesifazane uthi he kanti mhlambe lwakasho ukuthi alinde ukuthi kuzokwenza njalo lapha angasho imbore kugcine engasafiki lo sosiconco. So if umuntu wesilisa yena engafiki kuvuthondaba akakabheka imizwa yakhe ngoba imizwa yakhe la kuyona ifault yomuntu wesifazane, uyena ongamuzwa umuntu wesifazane ngemizwa yakhe, all right, emenza ukuthi angafiki lapho. Ke kwabanye soke kukhona nenkinga ye-prostate ngoba khumbula ukuthi i-prostate iyona esizayo futhi kwakheke nalo ketshezi oluphumayo uma usofika kuvuthondaba, kuyenzeka futhi lokho ukuthi imizwa yakhe ehle kanti usenenkinga kwi-prostate. Asikejemese lapha kuma voice note sizokuthi abalaleli. So mhlamba ngiqale ngalo second to last, ukhale ngokuthi induku yena ishaya uwaya. Now uyabona omunye inabusawa. Yeah, manje ke uyabona ukuthi omunye uzokujabulela lokazitshela ukuthi lento kushuthi isebenza kahle kanti inkinga kakhulu le kakhulukazi uma usebenzisa izikhuthazi. Ngoba enye yama side effects leyo yokuthi uma usebenzise iphilisi leli elizokhathazi, ngithi izikhathaza ngithi izikhuthazi, all right, ligcina selenze ukuthi igazi lokwanti lenzani lona, lenza ukuthi igazi mali lokulingenile nje ndukwini nalokhu lingenile manje o'clock nje dote igazi lelithi igazi lilokulingenile nje igazi lilokulingenile. Manje inkinga ngaloko ukuthi if kuukuthi induku yakho ike yavuka more than 4 hours iloku ivukile, thina so odokotela siyazi ukuthi iyafa
induku yakho ngoba kusho ukuthini ke manje lapho kusho ukuthi kwamthambo yakho isici kufana nokuthi ibe ne stroke ngoba phela ngithi siyazi thina ukuthi igazi meke lama endaweni eyodwa isikhathi eside kufana ukuthi ushawe i-stroke so nakhona kwinduku induku yakho yama u4 hours and more so kuyi-stroke leso senduku igcina ingasakwazi ukusebenza igcina siba paralyzed so enye yezinto ke zama-warning leyo ukuthi if usebenzise into eyenza ukuthi induku yakho ayisawi gijimya kadokotela ngoba kunomjovo yes kufanele ukuthi kuzothi phela ishawe i-stroke ngoba ngeke sasebenza ngeke sasebenza emva kwalokho ibe ne-clot yokuthi igazi ligcwale unomphela lapho vele ingasavumi ukusebenza ke emva lokho kuba buhlungu kakhulu umshengu uma usudokotela abantu abanaleyo nkinga ukuthi wasebenzisa something induku yagcina manje yaba on isikhathi eside phinde ivuka kanti uma usheshile waya kudokotela siyakwazi sifike khona silidonse silikhiphe lo gazi lelo hluli lelo liphakathi kuze induku iwe ngoba sidinga manje lokho kuze iwe induku so ingozi kakhulu lokho sokuqaphele kuhle uma izivukela nje ivuke kulungile ayivuke iwe kodwa uma ivuke unomphela sokuyingozi lo isign embi le yomngozi okay now kukhona lo okhale ngokuthi and I think lo khale ngokuhlala okay kakhulu and I think ibalekile kakhulu lento akhale ngayo ngoba and impendulo yebo okay impendulo yebo ukuhlala kakhulu whether udriver amatekisi whether udriver ama truck long distance yes leyo nto izolimaza iqolo and yes leyo nto izo affect umdavazo okay kanjani khumbula ukuthi ngesikhathi uhlezi number 1 yenza ukuthi inyama nama muscles kwiqolo lakho ayabopha angithi so ngesikhathi inyama lapho kubopha nemthambo yakho yegazi yacinezeleka alikwazi igazi ukuthi lihambe kahle le kwisitho sakho sangenzansi alright and also ngesikhathi uhlezi wena ngoba ama muscles ezinqa namathanga awukho wena ama muscles amakhulu kakhulu emzimbeni wakho ngesikhathi uhleli khumbula ukuthi umuntu wesilisa uhlezi phezukwani uhlezi phezulu kwenyama kukhona amazambane akho lapho okay adinga ukuphefumula amazambane akufuni ukushisa ngoba kwakona ukushisa kakhulu amazambane hlale ngisho ukuthi gcina sokubulala sona isidoda sakho ungabi nesidoda estrong kanti sizwele ukushisa amazambane yikwelenga ngoba asuke efuna umoya kuzaphola so if wena uhleli wahlala phansi isikhathi eside umuntu wesilisa kugcina kwabulala amazambane ngendlela ethize not kwabulala tu but aba ne-effect kuyona ngoba akufuna ukushisa but also imthambo yekumazambane imthambo eya kwi-prostate khumbula ukuthi i-prostate yakho ikuphi prostate yakho iphakathi kwamazambane nembobo yangemuva so uma uhlezi wena kwayona imthambo eyalapho kwi-prostate uyicinezelile so vele lonto izogcina si-affecta ukusebenza kwakho kwenduku ngoba iqolo lelo ngesikhathi iqolo selicinezekile nenyama zithight igazi alisayi kahle kodwa wonke umuntu wesilisa uyazi ukuthi once iqolo labhlungu ngesikhathi udavaza uvele iwinduku yes veliwe nje induku same time ngesikhathi iqolo libhlungu so if wena already nje iqolo lakho because uhlala uhleli iqolo lakho sokuhlala unenkinga yeback kukodwa nje ngobhlungu nje kukodwa kuzoyiwisa induku ngale kokuthi kuzogcina sokuaffecta nemthambo yakho futhi yegazi alright khona ngamphendula ngongikhumbuza into yokusebenzisa zona lezi imbiza ikakhulukazi ukuthi kube into thembela kuyo kakhulu umntwana yes thanks leyo ukuthi ingane etholakale yes ingane zembizi yes lalela ingane soke ingatholwanga imbizi soke itholwe wena baba ingane eyakho alright isidoda esakho alright yes mhlambe into oyisebenzisile yenze ukuthi ngesikhathi ufika kuvuthondaba isidoda sitshuze siyele kodwa ingane yenziwe uwe nomzimba wakho neqanda lika mawayo akuyona ingane yembiza okay ingane yakho so awuyikho into ukuthi ingane embiza kumele ibe njani cha kukho lokho ingane nje ikusuke kuyini if ukuthi ihlaniphe kakhulu le ngane inini enihlakaniphile thathe dokotela ngenxa yesikhathi ngifisa sigoqe la ngikunika ithuba lokuthi uphinde ubanikeze izicukaca ngoba indlela esesiphuma ngayo mase siphuma ngoba suke sesibheke lapha endabeni mase siphuma kumele ukuthi mangikhipha ngengoma oh yeah baby post play akuyona i4 play i post play
banikeze ingcwecwe zakho abalaleli. Okay, ngu Dr. Nomcebo Mthembu. Inamba zami eyasesibhedlela inamba 072 994 7547. Mthengo ngobuzwa njeni ukuthi baningi abantu othola ukuthi sebenenkinga nakubudlelwane sebegcina bangena kwizikhuthazi nje kanti kunento emgcinezele emotionally engqondweni yakhe akazithembi ezindoda kunento eyenzekile useyasaba njalo so sithinte lapha esibhedlela ukuze sikwazi ukuthi sikusize kulezo zinto ezigcinezele umphefumulo wakho okay kuze umzimba wakho ukwazi usebenze kahle ema clinic ami clinic yase Botha's Hill inamba 031 765 8475 Richards Bay 035 760 1569. Khumbula ukuthi ema clinic amsenze njani kune special njalo Monday na Wednesday eBotha's Hill siklina imthambo yakho yegazi okay nakuyona induku nje induku siyayivula nje imthambo yenduku sivule nemthambo ekumazamba nakho sihambe soklina isidoda sakho neprostate yakho siklina izinso silula iqolo umuntu udinga silula iqolo sikline nensalela zamaphilisi nokungcola nje okhona egazini kuze umzimba wakho usebenze not just for ikamelo all right but wena nje ukuthi uphile nje ukuthi impilo yakho ibe right nakumuntu wesifazane of course ukuthi sikhumbula ukuthi nenkomo siyiclean ukuthi manqa or nenkinga yenzalo njalo sikwazi ukuthi sikusize mhlambe ngaphambi ngikudedela bungibambile umuntu udokotela kufanele ayihlanze kangaki kahle onyakeni ukuyihlanza lokuthi mhlambe uDetox into okufanele yenze look kuya ngokuthi ngeke ngithi kuya ngokuthi khona yini inkinga if sukunenkinga awusholo wena ukuthi kufanele uhlanza sokusho udokotela wakho like mina short yabona wena ngoba unalenkinga mhlamba seke sikudetox kanye ubuye ngenyanga ezayo then so right but if kuukuthi wena uhealth nje awunankinga ngicabanga ukuthi kathathu ngonyaka ku right ukuthi uziclean umzimba wakho futhi kuya ngokuthi uyawaphuza namaphilisi or not uyabona uphuza utshwala yini or not into ezine acid uphuza coffee yini or not kodwa if uphilile nje uhealth awusiphuza acid awuzenza into ezwrong kabili ngonyaka kathathu ngonyanga ngakuhle ukuthi uziclean uzichathe uzidetox ugqume ngoba yona yonke into esiyenzayo thina lapha eMedilutions nemishini yakwenza yonke lezi zinto ngizishoyo